a whai le ati na e Yehova le whani. Ngā lue fua I lātou o e ati na e. A whai le leo Yehova le ai. E māta la fua o lena te leo ina. O tātou poto mai le nei tu asu. Ina ia o tātou o atu luma o le atua. Ma tu ina atu le nei wha moe moe. Wha peo na le a amatalia mai le nei asu. O le vi inga, o le wha aftai, a wane ngalo e ave I le atua. Ai au fo na tātou tu ina atu le wha moe moe. Ina ia wha taunu ina le manuia. Ngā luenga e whaia e au noa, ma se taita inga o se e mawalunga atu lona mawalunga I lo se isi. Se ngā luenga fua lava e whai. Whaftai lea lofa o le atua, wa taunu le miti, wa taunu fo le mea wa levana te talo ai le au whai whātoanga, manisi o e lātou te whaia a lātou o loa I o lātou a au. A wāle toe amatalia o le nei wha moe moe. Ai le amatalia, tātou te tuu I le atua. Lau sunga I taitai o sauninga, lau sunga no au sala si au si siuteia. Lau fionga I sui parimia, ma fionga I minsta o kapeneta, lau fionga I fungfitalai, fio minsta lango lango, ia sui mamalu o le mautafono Samoa. So mai lau fionga I komisinisili o le Mālō New Zealand, ia a fio whaurulunga o mtanga ruenga mwhalapitonga le Mālō. Ia ala le tai sui mamalu o le au whai pisinisi. Le mawalunga o Samoa o Poto. Ia o te whataro whatu I le nei auli matango fie. Ia ma le tatou poto mai mo le whamoe moe. E manatu o lea ua whamua le taulanga sa I le atua o whawai ai Samoa. Ua foi I ati maria le lupe tua mafa le atua. Na whiri malai tutofi o Samoa. O lona nganga pa ia lea ua tua au e te tae au ma le aso. Whaaftai I whaiva o leo si taulanga le atua ua ia whaapa ia ina ai lenei aso ma le whaamoe moe. Tau ina ia whaatumuina I le atua la utu a wala na whe au ma le balawina. O te leto e whaloina le awhaloloa a tautai o le vasa a taupotu. Pe to e tau whaafuluina le pasina. Pe tau la e ina fo I le mao Sofia le tautai no whabaa. I pa ia mamamalu o Samoa. O te talitonu o Samoa le atunu ua uma o na pailango. Uma o na mamanu whaatiti o Tamali. Susu I fo I whaatiu masala sala tausala. Ma whawhatu whaapare la e o tupu o na upu. O lea o te whaatulo watu I le paia o Samoa ua au fia. O le aunga o aute o le aso. O le tae au mua. E te tala aloa ia le amatanga o ngā ruenga mo le fausia o le tātou MAKETI FOU. I lona nofo anga tuai I SAVALALO nei. Ua loa tausanga ua tāpena mai le nei whaamoe moe tā ua. A o le nei ua taoto a tāta o tau lelei. Ia sa taoto le lafonga I le whai ngā Mālō ua mawai. Ina ia fausia le nei MAKETI sono nofo anga FOU I songi. Peitai. Ua ae se tō whāma se whinangalo I le whai ngā Mālō I le nei vai tau. I lana sila mamau. E alanga tau. Ona to e fausia le MAKETI SAVALALO. I lona nofo anga tuai. Ua masani aina I o tātou tangata. E peo na tātou mori mawina I le nei aso. O mafuanga utu.
Ia whaafai fie le whelaua inga o Oloa, ma ia tau ngō fie le au nanga i le mamalu o le tātou watunuu, o le a whao ngā ina le nei Maketi, ai maise, si o tātou watunuu e whai malanga mai no uitua, e au fia ai ma manono ma aporima, ia whaapea le motutele i sa la whai. O le atoanga leo le manu lauti, ia whaafai ngō fie, ma tau ngō fie, mō le mamalu o si o tātou watunu. O le nofuanga lenei, o le unga totonu le mu, o le taulanga, o fia lava e feafio ai le tātou watunu, pea ngai sae, pea ngai sifo ia pia nei. O le nofuanga lava lenei, e a ngai mai uma iai. O le nofuanga fo i lenei sae i le tātou Maketi mua. Ma ua tele tausaga o whaongaina pea, lenei nofuanga e avea ma Maketi. Peitai, o le awhi ai se mu i le lua awhis furuono. Na amata mai ai o na whata oto nei fuafuaga, ma o le nei o tātou mōri mawina i le aso, le amata ina aloa ia o ngā ruenga mo le toe fausia o le tātou Maketi FOU, i sona ata, ma se fōlinga FOU, e tusa ma le nei vai tau o suinga ua tātou iai. O le nei ngā ruenga ua fuafua, e se fulu varu masina e fausia ai le Maketi. O lona winga e tatau o na mae'a lona fausia ina le masina o Aokuso, po Setema i le lua afe los fulima. O le tau au whai o ngā ruenga e tusa ma le luas fulfa tesi baleiva miliona tāla, ma ua manu Mālō, le company le Zeng Construction Company Limited, i le mae'a ai, o le tau fonga a le tātou Mālō. Ia e avea le nei awanoa, e momori ai le anganga whaafitai tele. I le Mālō New Zealand, i la uafionga i le komi singasili, ona o le vaenga tupe, 12 miliona tāla New Zealand. Po le 20 miliona tāla Samoa. Ua tau aoina mo le nei ngā ruenga tele a le tātou Mālō. Ia whaamanuia le atua i le loto fisoasoani, ma le anga le lei mai o le nei pāanga mo Samoa. E ao na si le fia, e se 10 miliona tāla le sao le tātou Mālō, e tau ala mai le whaalaputonga o ELE'ELE o Samoa, mo le nei whaamoemoe. O le company a Tinai Gordon and Associates, o le angafa ma le mataituina le lei o le nei ngā ruenga, ma le sunga ia le a taua Tom Tinai, o le sui o le company, ma le sunga ia Anne Milbank, o ila ua ia ngafa ma le vaia le lei o ata, ma le whaatinongo le nei ngā ruenga, se ia mai a le lei ma tuina mai mō lona whaongaina. Ia o le tatalo ina ia sila mai fu ngā lofa o le atuanga le lei ma ngā lofa, ma whaamanuia le nei ngā ruenga tele al tātou Mālō, awa se manuia mo Samoa mo ona tangata, whaapea i lato uma o le a whaongaina le nei Maketi. Awa ma se mala i afe, a i afe le atua o Samoa, e ato ai tino o le nei whaamoemoe. Ia whaamanuia le atua, iau lau whanua, iau tangata, iau pāanga malau lumanai manuia, ia manuia lau tapua inga Samoa. Today marks another milestone in the development of the Apia Waterfront project. We are gathered here to officially witness the groundbreaking ceremony to officially start the construction of the new SAVALALO flea market redevelopment project. This is another major government project to enhance the development of the Apia Central Business Township. The goal of this project is for the government of Samoa to successfully rebuild the SAVALALO market in the original waterfront location. I am happy to say that this is the original place where the former market was built.
The outcome to be achieved for this project, as discussed by both partners, Samoa and New Zealand, includes sustainable recovery and growth of the local construction industry, private sector, and local vendors. Improving gender-inclusive job creation in the small businesses that will have the opportunity to be vendors in the market, and contributing early to positive impressions of tourists to Samoa to aid the strength and speed of the recovery of the tourism sector. Furthermore, this project will cater for our small business entrepreneurs, such as flea market operators, handicrafts, small restaurants, and mini offices for our local people. This project was initially planned to build the new flea market at Songi by the previous government. But when we came on board, we decided that the best place is Savalalo. It's the original place. Why? This place is central and very ideal to our people whenever they come to our pier. It is easily accessible and cheap when compared going to Songi. It is the place the previous market was built more than 4 decades ago, and it's an iconic site where our people congregate and meet. Producers and sellers of goods ranging from agricultural to handicrafts to fish and shellfish, to small food stalls like pankeke, naskurimi, and much more. I would like to acknowledge with much appreciation the major contribution of the Government of New Zealand through a grant funding arrangement of 12 million New Zealand dollars, signed in April of 2023 between the Honourable Nanaia Mahuta, the former Minister of Foreign Affairs of New Zealand, and our former Minister of Finance, Fionga Mulipola and Arosa Ale Mulipola. In addition, the Government of Samoa, through the Samoa Land Corporation, contributes 10 million tala towards this project. The detailed design and construction of the new Savalalo Flea Market project is expected to take 18 months and will be completed in August-September of 2025. The Cabinet, following the completion of the government procurement process, approved the Tenders Board recommendation to award the design and build phases to Zing Company Limited, a local company, with the winning bid price of around 24.9 million tala. The project manager for this project is Tenai Gordon and Associates Company Limited, represented today by Fionga Le Ataua Tom Tenai and Anne Milbank. We pray to the Almighty for His guidance and protection over this project, to protect all the people involved, to ensure the successful completion of our market in August and September of next year. God bless Samoa. Soi fua. Thank you very much. Lau Susunga Reverend Nu'uausala Siausi Siutaya. Lau Awhiunga Honourable Prime Minister Fiame Naomi Mata Afa. Honourable Ministers, the Speaker, the Chair of the Samoa Land Corporation Board Lau Awhiunga Mata Feo George Latu, the CEO of Samoa Land Corporation Lau Awhiunga Ulungia Petelo Kavesi, Honourable CEOs, members of the Savalalo Market Project Steering Committee, Project Manager Lau Awhiunga Tom Tenai, Contractor Jung Construction, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Mālō le soifua. Whawhatai tele lava I Lau Susunga Reverend Nu'uausala Siausi Siutaya for leading us in the prayer today. I'm delighted to be here at the groundbreaking ceremony and blessing for the site of the new Savalalo Market
an iconic landmark in the heart of the Apia waterfront. New Zealand has been involved in supporting the development of the Apia waterfront since 2015, which began with supporting the Planning and Urban Management Unit to develop the Apia waterfront plan from 2017 to 2026. This led to early implementation of the plan and New Zealand's investment in the Malaifatu playground in Songi and the event space in the Clock Tower Boulevard in ELE'ELE FOU. Today's ceremony is another example of New Zealand working in partnership with Samoa and the shared commitment we hold to continue to deliver on the vision of the Samoan people for its precious waterfront. New Zealand is very proud to co-invest with the government of Samoa in the redevelopment of this market, an investment that was announced back in August 2022 as a gift for the 60th anniversary of the Treaty of Friendship and bilateral relations between our two governments. The rebuild will result in a fit-for-purpose and climate-resilient infrastructure with enhanced facilities, providing a safe environment for users, the public and tourists alike. As a market also supported under the New Zealand-funded and UN Women-led Markets for Change activity, this market will be the first of its kind in Samoa to be designed and built to ensure gender-responsive infrastructure and improve safety, noting that the market vendors are predominantly women with young children. More broadly, the rebuild will contribute to an improved Apia waterfront experience for the wider community, drawing more people to the waterfront as a safer and more enjoyable place to be with family and friends, to share memories and create new ones. I, for one, am really looking forward to bringing my family here in the near future to explore the array of beautiful Samoan handicrafts and wares, to get a great deal on a ili and a lava lava, to taste the famous panekeke and coco Samoa, and to simply enjoy the hustle and bustle of the vibrant marketplace. New Zealand is very pleased that this investment, combined with our wider tourism and private sector partnerships, is supporting Samoa's economic recovery, providing small businesses, local enterprise and women's entrepreneurship the opportunity to flourish. I congratulate the SAVALALO Market Steering Committee, the Samoa Land Corporation and supporting government agencies, the project manager, the design and build contractor, and everybody involved in working together to deliver on this project going forward. Ngā mihi nui. Thank you. As we break the ground to symbolize the beginning of the work in this project, we would like to say, blessed be the name of the Lord, and may the Lord be upon us all, and the workers and those involved in the completion of this work. Ya, vai se pak-pak kele na.